Apex Television Uganda. Wow, oburango noburabaha hansaha. Welcome back from the show. Hey, twakuramu studio ningumani nyetororo kundu kwenda. At now, na nyine same story ya Lydia Jasmine. Lydia Jasmine munywano wanje actually insasire by the way. Mpulire kigambo echo cyantama. Faded artist. Faded. Anyway. Nyote ndachikwete weza. Lydia Jasmine arijire yakwata kachaka ine yagaba. Yajato buhungo bugendo mba DJ. Mazama kaize kuvuga bahahinda y'abantu. Aba TV mwe bahandika amahoro ngo faded artist NBS always kamba gamba ko bambuye nata bagambere nagubanja ngo TV mwe. Bagira ngo ngo Lydia Jasmine ngo faded artist ngo agaboro buhunga tubwabonera cyatama abantu. Abantu abamwe n'umukuremesa abantu kuyamba batayi babo umuntu yahamunte kintu nguti cyabonera. Please no. That habit must stop. Webare Lydia Jasmine kugabaka hunga kagabara ba DJ. Omwenho na no mushisho mwari kumanywa nkoha. Nkarunabe. Runabe ogu. No mwabe shongoza ya yesongo genda webore motoka. Oleme kufanga toguze motoka liri pazo runabe. Na wakagabaka hunga kuyagabara kahunga polisi yamwakira arukuruga kugabaka hunga omushiza ryo natambara nakanyamwe polisi ati yamwakira runabe norgata nandagabaka hunga hihi ninkahi kampara no munsemezo muringo gumukora mebiti bya numwe hecera hazo munshongani yemwe barugahara yahoro muranga gwa bitex na bajoba kugira ngo tugabari hanga abantu byo kurya batabini barame yakwata sente z'ukwingana miliyoni 92 yagure byo kurya n'ibyetagise bindi tinkuma bakabwabara abantu indaninka I don't know kunka kabugura according to the news yatawoneta abindi ku abaside zantinda babaheho so tingo mebindi bakabahabaye mbwanu kubabwabire TV ni yemwe yageta reka tugeragera n'abasiza Habitex na bajoka n'umugamba munonga kamtura n'umugamba Habitex nanga baramo kwata kuyamba kwata kukora weka yagure bintu bya miliyoni 92 kamwagure bya miliyoni 2 ikikumanyisa ngo bajo abaine miliyoni 1 na Habitex miliyoni 1 zakora miliyoni 2 mwene babuzo rwanyu n'umutero rwengi mwine miliyoni 2 mwatanga kwerija ninga mwatanga kwehaga arsaba vurbaram yagure byo kurya bya miliyoni 92 abasiza byabagomma tubatabuka bakora campaign bayita Ronald Mayinja abahemto haratano baye yombe kabatanga bakora kabondo ko kurunda neseni bakagurira abantu byo kure but all is good habo kubana bantu bayamba abantu na munongi toba buriciro wadaka ungana mukanika ebigambo bingi manya voluntary for the poor manya biha no abantu kuba there is a difference between being needy and poor. Someone can be poor today and tomorrow gets rich. So therefore nanda kwenda kaunga mukahandike ebigambo bingi kuka anyway bakagabere Natalia guninza kureba kutwa mugamba Natalia na wagenzire yakore cyafayo na group yabo ya betting bagaba kahunga. Thank you Natalia, it was a good great isukaga mahura ngo tukuretera kwa ngugari mu COVID-19 coronavirus nibyo bibiro amahura nago kugaba amahura nago kuyamba abantu amahura nago kurebera abantu barango mu weekend yamwe harga yo mugayigaranganwa nyabagiga kani ma Patrick bitature sidiru harijire umwe amene bamweta hamu no Hamu Towers hama kombekana chivubo hama kozere bintu binjanye no butabo ya displayinga makagi yaja tubasigaze mu rugumbi yanye bibindebere nibageta bata ebibaye bakwato bukito bakabuta umuntu akabyama hakureka nko wari wa mani no kuba kucheta show ingofi no kwenda cheto umuntu ataho bukito round up hazejo show yo bukito harijire yo umuntu umwe nawe yagicinga yagitarwa zaja tumutagarika kuri to bukito bwanyu ebe ya Facebook ne training umuntu atahenki itisa to abiyamagati yazo aja tumwene hargeyo challenge Hamis Chigunda asabire challenge hanyuma yo kure tenzu ruterinzu no rubere in the State House ndizo yayoreka maka White House yajatwano hurano yebasa yiza diraba kweta abamano bona basobera Hamis Chigunda rukutoreka maka gena bibura screen aha biringurizemu berebo gire kiwayega urebe cyo kugamba isuka comments za nono stahansi ya screen aho ntubantu zireba na no burango babakamitu barabaho no barabaha hansi reka tubanze turebe Hamis Chigundu na nebene fomu Kampala rukoreka amazugi
abo koko twargayo wa Miss Kigundu nebindi byona hata nyine bindi nyenda gamba ebindi tutukomara ko down ejiniza ko Maria by the way nafuna ho kumanyangu omu weekend tena akamanyirizoba mukadu basakwa nchakali nguru wakashatu mukama witu naenda gamba twigizire ekizo cyo butahurura babaze ngo borders kumeze ko mikumene mu muntu na sai 12 navuga piki ko barakutero tabantu baba. Please these days open your ears, open your eyes. Ugume no following ebintu bakutera busa bakwendo baje nguguma muka hato izo mutabuno bakutera bode jibiki leka kujura mtu mango bakutero hende ko rukizikando oburene cyuwayama. So aba boda ni mwe tureventure ne bajanga mukomi kumenemu na nabegare abegare tumwakikura. So please twetereze tukagire mtu muhango tukahindera tufire busa tutukugikunda twene mbera kunga just twantu kwaburamu hagira yiwatereza mwene ko turukurugayo tukugaruka umuri Kampala ndukwiriro kwendera abantu bakawempe tubasemerirwe kugabe byo kuryebi nabasabye ngo iki batashemeriro tubashemerira kugira ngo bagabire byo kurya nicyo kibi kwibo ngo babahire biki ni Uganda ni kushobera abantu bakabwine bo bayeto mbwita ngo nibiki ngo hatu musaba no korogiro kongera yo breakdown rockdown koro yanjira rockdown aha kwicyo bagomba batakiri ibi ngo bogera kiro no bendi kubi buri muntu ikumi cyaba sobera none stage zo kujya tkonga abantu mwe bamwiruse stabaka wempe none stage rata kandi go babwega brobuka mwana mbugufa wakawempe tubagabire byo kurya babiyegabire so na kinde kizere cyane takavuyo nango bakomoka wempe none tubagire baze ngo iki twareba abakwempe mwago kurwanagara nimwe reka tube tubarekere ukugabemere no kugenda mu Uganda yona burahamwe feel free neza kafuna kaunga korota kabwine takagire nshoga terra umuntu wawe mu cyaro terra mukuru wawe no mangu nakora nje tumuganda ntakafa mbere za yesho kurya otherwise everything will be okay. Izuke byona nibikuchibwaho abashari credit wine nanagame n'abarokwafe aba ni company ni koracha company je ni kora byamazu by the way nawe ne prototype ni nyenda mu nyombekere nibakombekera mu balancing mbiza mu isasura no bakumanya ko abasasura ndo mbikirezana ni bakorendagana no nda poroti kujigura ninga kujiguza ese munzira bahansa ese muzabonzira bahansa muza kuzire ascreena ahansi noteri nasa ko ine senzo muroko down nda gure nzo pangisa bukutamiri. Yes president ari hiro kupangisa no taraze mutasasura akajya mutuza ku bantu leo obayiba myaka 5 no za kusasura rate hata no basa ko ine sento rezaba nyinjo joto mwako kuza kusasura rate ikangure poroti nyombeke roku wafene baza kuyamba techo chonga na urambu kurjerari aba baruku wafe na wano ndakutanka kusubura yeru nkebyo na beba inani bakuyamba kusiye bintu byawo tutakabura kabona buno ne sento kafanko mushema atakabo mugigo kafanko mushema roku wafene baza kuyamba Ergon Films Lu Complex bakora videos shooting nankani shooting videos emizano nenda kora audio you are free neza twakira bakore cyeshongoro obanko amani Ergon Films bakozera video zamani ndinga kwa besongo zinga batano naba breaking up nimbasa kurara akana hari umuntu nagenda buza bakozere ki ni byinji videos bakozere nyingi so feel free and I think everything will be okay. Mbwenu ndukwenda kuhendera baramu barugahara actually in weekend yemwe je nyuma ntakagira baramu barugahara tube twine celebrating a birthday ya first son nagamba first son ni unoza kunje tukandi first son umukayita muganda apana first son ogunu mutabano wa his excellency Yoweri Kaguta Museveni. So mbwenu na wabe na celebrating birthday ye abagize ba movement n'abahagize be numbasa kumuwishinga natwaza mukutugwe no muwishinga kambe ndezo businge kambe ndezo kubaje kambe ndezo gumaje kora ure wasasare babashaho waza mukuru kweti amura iwe tukutomunange jo mukaranga ne bakwereye imbazi obusinge bwa mukama bugumeni mu shall meet on Thursday with the celebrity show. May God bless you.